thikå 19 that is just 2 weeks na thikå kadhaa hau uguo tukorwo tukiherera mwaka wa 2025 tutonye 2026 na thikå ici ikiri ndigarure tondu gukira maundu hihi mundu atangicenjia kwa maundu atangicenjia riu nginya haha riu turi riu kiria aikorare na mibango ati wike gukinyiria mwaka uyu na gukira maundu maria magikoraga andu athi ugakorwo ati mibango yo urabangite ya kuhingithia ndina gikinyanira ringi na ringi nirakirirayaga na andu riu no wega ukembe plan for the year 2026 nigetha ukimenye ni atia riu ugugika na gikorwo kwina maundu hi maragukwazire. Najua kuna mambo inaweza kuwa imekwaza mtu especially illegitimate relationships tondu icio nä icokagia andå na thutha må no må thuri icio rä arume nä marumaga twara ona andå aya njonao nä marumaga kä twara må ndå akaiga ngai ndeithia na hau ndigeka atä ndigacoka kuga å guo nä easy gå sustain na kå maintain nä kuhaka o heki nä habataraga some work so some work must be done exactly rä u gå kä rä maå ndå å ngä korwo hihi nä ragä kire atä no korwo nä mokombanä mbeca na å rä a wakä rä må bango waku wa kando na nä må racokire må ragä tigana mweri wa 11 icio rä u tigaga nacio mbeca icio nä njå ranago rä u kä raguo nä gwä ciria nä atä agä korwo next year nä å kä bangä te gwä korwo citirå na må bango wa kando rä u you learn to a lesson do not let them money reke mwacemania må karä a na kä rä a kä ngä å gä tuä ka nä å kå må nyitithia na gå korwo gä korwo nä gä a gwä ka atä nä gä a kå må he ti gå komba rä u nä ihinda rä a stock taking rä a kuoya tå maå ndå tå rä a ngä korwo atä nä tå rakå hä ngire wä maå ndå rendaga makinyanä re matinakinyanä ra tondå wa tå maå ndå hiare nä thea nä kå rä maå ndå rakä igua iriku kwaza na maragirio kinyanä rie mä bango yaku your goals ona kå rä o må ndå hihi å ngä korwo akä rä te nä augä te atä nä atwarä te andå arata ake othoni må no ihinda iraya atä gå ikinyä ria mwaka nä ngå tigä rä ra ndamikcionani mwaka å nä ndathiä ona okorwo nä rita rĩmwe tu nä ngå thiä ona kä rä a ngakorwo hotete gå cokanä rä ria å gacoka å gakora rä ngä må ndå na nä augä te kamå tugo gaka ga gå kombaga onako tondå harä må ndå iguaga agä kwä ra niä nä ndä thä na å cio wa gå komba niä ndiagaga tå mathirä hapa na pale å koraga atä ndä rakomba kå rä a nä getha ndä he haha nä mbå ri ya må ruru na taithi gå taithä ra ngombo icio maå ndå macio mothe å ragweta rä nä harä kä rä a gä tå maga tå no gå korwo atä wä na tå mathirä å gakoraga hatirä må ndå tarakå ndai okorwo nä nyamå icia gå koma online kana bengi-inä cokanä rä ria thirä waku wothe hamwe wethe 10% ya mbeca icio twarä re må tungatä ri arä a maå ndå maku nä mekwagä ra na mbå ri ya må ruru nä kå rä rä ngä må ndå nä akoragwo ä rä te he kaå ndå personal må no ndä renda gå tiga gwä ka mwaka å yå mwaka å kä ambä rä nä å korwo na maå ndå maingä må no å ngä rora na he må ndå ndaiguire igågå na ngägeria kå hana ta tå ngä erewana nake rä he må ndå augire atä rä rä andå acio wonaga atä å rakomba harä a nä getha å thiä å rä he harä a nä getha ningä å kombe harä a rä augire their major problem nä kä ndå gä tagwo financial literacy nä guo augire it is financial literacy ti atä hena ndaimono atä yå kä te atä into your life atirä ndaimono aigire is all about financial literacy atä må ndå å cio ngä må nyita må thomithie wega gä thomo kä a mbeca rä na å rä a mbeca ihandå ragwo rä må ndå å cio maå ndå make nä meka atä a tondå either wä kata let me tell you korwo kä gä na kä rä a ona mbeca iria wonete in this life nginya haha å kinyä te
hangigia mundu tu aguikarie thi andu aya moy uhoro wa mbeca na mathire thukuru guthomera mbia no anyita aguikarie thi ni ukuona kindu ta kindu ta 30% 50% ona 60% ya mbeca iria wonete na igereire moko-ini maku ni guitanga wikite atia ni guitanga witangite no ningiraga mundu ningendaga agikare ta Kristo aroka rucio ni wega guikara ta uri ona life no anyita the thing is ni ndageririe ku understand na ngona mundu ucio ena point kaingi na kaingi ni ukoraga andu aingi makombaga mbeca kubandi maundu matari important kubandi maundu matari ki important mataracokia kiu wa bandi kiu ugigutumaga woe and I tend to think and to a certain extent agreed with that person akiuga andu ni matigi uhoro wa kwira gwati ati ni pepo waikiri ni daimono ati ni pepo waikiri kana ni kwanyu kana ni kwaga kuruta taithi icio kana ni kwanyu sometimes ugirora wega it lies na kindu gitagwo financial literacy na kuga ati ona ithu ati ni tuwi muno uhuthiri wa bia na kigina kaingi na kaingi ni ukoragwo na mucara uria waheo ni ugukira karora ukona hau kurikana no ndahuthira itiratwarana na mucara wakwa itiratwarana kira ndireka atia na kira ndiraingiria na kira ndirona ni kuri andu mageragia kurugamirira muturire matangihota there are people who are like that ni mageragia kurugamira muturire matangikate matangihota na tukoragwo na andu very hard working ugakoraga mundu ucio ni hard working vio na nionaga mbia no mathire-ini bado you are getting it no wamuria nikiekaga na mbia ciake ri onake we mwene ri ndamenyaga riri no ihinda ringi riega by the way ria gwika stock taking ukirore muhuthirira waku wa kigina kana wonirio no githomithio kublamaga maundu magi external whereas the problem is internal because it is you you are the problem wakoraga ati ringi na ringi uguturaria kanyamu gaku kanini wona na ni kuri andu by the way maspendaga indo mbeca ciao na tumaundu fani here and there agicoka gwikora ndari na ni kuri andu igua mundu akiwa nie de impasse buyer fio ati nie my major problem is impasse buyer ati nie ndathi ndona kindu ndihotaga gwiciria ati hari undu unjitetaga ndihotaga ati kubange ku budget iyo ti daimono iyo tu no ku control your cravings iyo si control those cravings ni kuri mundu ona tufesa tunini muno tufesa besa by the handu awiciri uhoro wa maundu maria mabata how you are going to generate income na kiwona where you work for consumption na luxuries you consume that money riu ugacoka kaigaga ati ni daimono na ni uguthie nginya kwi mutungatiri ni basa ndoka tondu riu nditha thina ngoretwo naguo kwa ihinda amen miaka tena kuma ria nie ndandikirwo mucara akona ndimenyaga kuria thiaga kaingi na kaingi ona mucara ngiuga ni kuheo ngoragwo ndi na mathire makirite mucara ucio no anyita riu pastor ndangikuria atiri ta njira niki wikaga na mbia ciaku akwiraga reke tuhoe reke tuike atia reke tuhoe you are getting it reke tuike atia reke tuhoe koguo ri the same problem no igwicokera no iguthie na mbere na no iguthie na mbere tondu riu ri ndunauma na solution he mutungatiri uriku tondu the question should be niki wikaga na mbia ciaku ta ndariria mucara waku ni mbeca cigana na urihagwo mweri cigana wikaga atia atia wikaga na mbia ici nyumba yaku ni mbeca cigana we rihaga thitima urihaga mbeca cigana ukomutaga na mbeca cigana ici iratigara ri ni atia wikaga nacio wono ungata guteithia mundu no ti mahoya matheri na mutungatiri ndiregwire aigaga na nirangenirie muno araugire angikwandika wabici yake ati nahe mundu andikite wabici yake agicoka akiona maita maingi amukora arakora akihoya no kumubuta mubutire akirigwo sustain atia muturire wake ati amukoragwo akihoya na ni pastor we bwene na mwandikite wabici-ini ya pastor ikiganda-ini wabici-ini ya pastor ni ndu aguka ukibook ma appointment na ki na maundu maria mangi oka agakora maundu maingi ti meke mundu no gwika atia no kuhoya amwirire kabura ona ndamwirire kiria getuma muinga kabura
tondu mahoya ri mahoya matingika data entry na ringi ndirabatara data entry marua mahoya matingituma email na ndirabatara email ĩke atia itumwo mahoya matingimĩke kiria correspondence and gutumana here and there na maundu maria marabatara kuhingithio riu kungituika ndiragukorwo hau ukihoya ri ni nguria ugakindutira wira ri mahoya namo matingikuhe kindu gitagwo financial literacy utamenyete thina waku niki no nginya nigetha hoere thina ucio no nginya ambe umenye thina waku ni uriku niki ki urahuthira utabate gukorwo kihuthira nakio exactly asante sana.